Κορίνθου ιδού και η κάβη, δε λάμπει ήλιος μοναχά, εις τους πλάτανους δε λάμπει, εις τα μπέλια, εις τα νερά. De Corinto he aquí los campos, solamente el sol no brilla, en los plátanos no brilla, en los viñedos y arroyos. Estic d'acord amb aquest punt, perquè ja bastant més del que sembla. De luego puede la Cataluña. Santa Teresa, los componentes de la generación del 98. Como es lógico, su emoción es inmensa cuando al llegar a Toledo visita la que fue casa de su compatriota el Greco y describe los cuadros de su compatriota. Για μια απουσία, τόση αγρίμνια για μια λέξη, πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή με αυτή τη στιμεροληψία. Όλο εσύ, εσύ, εσύ. Και επίσης είμαι η γραμματέας του πρόσωπου. Τώρα παρουσιάζω Βίκη, την αντιπρόεδρο του πρόσωπου Sound. Soy Paloma, pero de radio. En la pitaina. Digo, ahora vale, las palabras que no saben. Som de l'associació Prosopon Sagunt, som de l'associació Prosopon Sagunt, jo soc la secretària i qui és la vicepresidenta i venim a presentar-vos un poc la nostra feina.